وفوق الروابي وعند بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، صحیح چمبریگے ینکھیدگی عمل عبادت کھنا اویریبا اللہ گی یم اویریبا بابری مسجد اسیبو شہید تورگا تھگائرگا ایشیا گی خوائدگی چاوبا مندر احمد تعمیر توگنی سیمگنینا بابری مسجد اسیگی مفہم مسجدہ رام مندر تعمیر توکھیبا سیمکھیبا ساکھیبا ادوگا نگرانگ جنوری گی تانگ کننیتھوئی ننگتھوکابا نمت اسیدہ رام مندر گی اوپننگ توبگی ماتانگ دا سوشل میڈیا دے یامنا چرچا اویرگنے بلیری بسی چہی قیادگی عمل عبادت کھنا اویریبا اللہ گی یم اویریبا بابری مسجد اسیبو شہید تورگا تھگائرگا مفہم مسجدہ رام مندر تعمیر توکھیبگی ماتانگ دا مسلمان ایکھوئی گی تھموئی منونگ دا یامنا نونگائتبا اچاک پنیبا پھاورگا لیری بسی ادوبو آل انڈیا جامعیت علماء ہند کی صدر امسنگ دارالعلوم دیوبند کی صدر اویریبا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیانہ میڈیا کیا گی ممانگ دا پھونگ ننیبا ngasi اعلان توری بسی ایودھیا دار بابری مسجد کی مفہم دا رام مندر تعمیر توکھیبگی متانگ دا ایکھوئی دا نونگائتبا امسنگ اساوبا کیدونو دا پھاوتے کری مرم گنو ہائبا متم دا بابری مسجد کی متانگ سیدہ چہی قیادگی کیس تھینگ نرک بنی ادوبو ایکھوئی دی مائی تھی دے ایکھوئی دی مائی پاکلی بنی ایکھوئی نا پاملی با پوسک دمک سپریم کورٹ نا فیصلہ تاری بنی ادونا ایکھوئی حضرت مولانا ارشد مدنی نا میڈیا کی ممانگ دا ہائی کے وہ وحی کردو اہان با ایکھوئی تمین نسی ادو کی متونگ ادو دا محاق نا ہائری با وحی سے کرینو ہائی بسے ایکھوئی پن گیان تمین نسی اور بھائی جمعیت علماء کے بارے میں یار سوال کرو تم تو لے کے اجودھیا کے بارے میں سوال نہ اجودھیا میں جمعیت علماء کا دفتر ہے نہ کبھی میں گیا ہوں اجودھیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو اجودھیا کے اندر ہم تو خوش ہیں یار ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 50 سال سے لڑ رہے تھے کیس اجودھیا کا ہمارا کیس جانتے ہو کیا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیس یہ تھا کہ اجودھیا کی بابری مسجد رام جنم بھومی کے مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے جانتے ہو یہ میں کیس لڑتا رہا ہوں میرے بڑے بھائی لڑتے رہے یہ تقریباً 70 سال یہ کیس لڑا کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کیا ہمیں یہ خوشی ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے تھے کہ یہ بابری مسجد کی جگہ ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی آپ نے پڑھا کہا نہیں کہا اچھا سپریم کورٹ نے کہہ دیا جنہوں نے تالا کھولا یا جنہوں نے یہاں بت رکھا انہوں نے غلطی کی کہا نہیں کہا یہ بھی کہا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں کیا سمجھے ہم تو کامیاب ہیں ہم کہتے تھے کہ مسجد اپنی جگہ ہے جو مسجد مندر کو توڑ کر بنائی جائے گی وہ مسجد اسلام میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیا سمجھتے میری بات سمجھے نہیں سمجھے جو میں کہتا تھا سپریم کورٹ نے وہی کہا کہ مسجد اپنی جگہ ہے رام مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گی میں کہتا ہوں میں تو کامیاب ہوں آستھا کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دے دیا دوسرے کو یہ ان کا کام ہے جو الزام بابر کے اوپر پڑتا تھا آج وہ الزام موجودہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے کہ مسجد کو لے کر کے انہوں نے مندر بنا دیا بابر اس الزام سے بری ہے تمہارے اندر ہمت ہے تو تم میری اس بات کی تردید کر کے دکھلاؤ حضرت مولانا ارشد مدنی نہ ہائری بسی نخوئنا ایوندا ایودھیا کی متانگ دھانگلی بسی کری مرم کینو ایودھیا دا جمعیت علماء ہند کی دفتر لئی بسنتے اینا مفہم دا کیدونوں دا چلو بچو لیتے نخوئنا ایوندا ہنگ ہائی تارگدی جمعیت علماء کی متانگ دھانگل اسی نیبا ادوبو نخوئنا ہنگ لبنینا ہائی رگینا نیبا ہائری بسی نخوئنا ایودھیا کی متانگ دھانگ لئی بسی ایکھوئی دا یام نہاراوی ایکھوئی دا اساوبا نونگائیتا بلیتے ایودھیا کی بابری مسجد کی متانگ دا چہی ہمدرا دگین ایکھوئنا ہوجک پاوبا کیس تھینگ نرگا لیری بسی کرمبا متانگی دنو ایکھوئنا تھینگ نریبا کیس سی نخوئی کھنگ درگدی نخوئی کھنگورو ایودھیا کی بابری مسجد اسی رام جنم بھومی کی مندر دبو تھگائرگا سیم کے بنی ہائی بگی متانگ دنیبا کیس تھینگ نری بسی مسیگی متانگ سے دنی ایگا کیس تھینگ نری بسی ایگی یام بگا سنیبا کیس تھینگ نری بسی کم سے کم چہی ہمدرا دگی مسیگی کیس سی تھینگ نرگا لائی بنی مسیگی کیس سی تھینگ نبا متمدا لپا لاکھ کیا کرور کیا خرستا اخرا بنی ادوبو ایکھوئنا سوننگ با پھاودربا امسونگ ایکھوئنا ہراوربا سیدی ایکھوئنا ہائربا سیگی مفہم سی رام مندر کی مفہم نتے بابری مسجد کی مفہم نے سپریم کورٹ نسو مسیگی وفہم سی مکنے با ہائربا
बाबरी मस्जिद की मफम मफम अदुम लेगनी मंदिर थुगाइरगा बाबरी मस्जिद साखिबा नत्ते हाइबसे सुप्रीम कोर्ट ना हाइरिबनी नखोइना पारबा नत्रा नखोइना उरबा नत्रा सिगी वफम सिमक सुप्रीम कोर्ट ना हाइखिबा नत्रा सुप्रीम कोर्ट ना सिसु हाइरिबनेबा बाबरी मस्जिद की सो थुगाइरगा बाबरी मस्जिद की मनुंगदा नंफुदा मूर्ति थमलिबसे सिसु अरानबा थबुकनी हाइबसी मसी सुप्रीम कोर्ट ना हाइखिबा नत्रा नखोइ खंगबा नत्रा सिगी मतुंगदसु सुप्रीम कोर्ट ना हाइरिबसी बाबरी मस्जिद की मफम से मखोइदा पीरबनी अदुना अखोइदी माइ पाकलबनी सिने बाहरिबसी मस्जिद की मफमदु मस्जिद की मफम अदुम ओइरगा लेरिबनी अदुगा अमक्का हजरत मौलाना अरशद मदनी ना मखाताना हारिबसी अदुगुमलबा मस्जिद जो मंदिर अदुबु थुगाइरगा मस्जिद साखिबा मस्जिद अदो अदुगी मस्जिद अदो इस्लाम दा मस्जिद नत्ते नखोइ लोइनमक ज्ञान ताबा नत्रा आइना हारिबसे तसेंगनमकी अखोइदी बाबरी मस्जिद की मफमदु बाबरी मस्जिद की मफमने ना हाइबदुनी अदुना कोर्टनसु अदुगी पोसक्तुदा फैसला ताखिबा कौबनिना अखोइ नुंगाइतबा अमसुंग साउनिंगबा अखोइदा करिगुमबे पोसक अमा फोबा लेते मखोइना मेजॉरिटी येंगागा राम मंदिर सानंगाइगी दमकता फैसला ताखरिबसे सि मखोइगी थबुकनी अखोइगी थबुक नत्ते बाबरदा तौखिबा बदनाम अदो अदुगी बदनाम दुमकनी अखोइदसु तौरिबसे अदुबु सुप्रीम कोर्ट ना फैसला तारसिगी मतुंग इन्नदी बाबरदा ताखिबा बदनाम तो हुजिक बदनाम होइना लेइतरेबा अदुगा अरोइबदा हजरत मौलाना अरशद मदनीना चैलेंज के साथ तनेबा मीडिया सिंगसिदा हारिबसे नखोइना करिगुम्बा ngamba तारगदी आइना हुजिक हाइखरिबा वासिदा नखोइ का उसिने अदुना मोहतरम हजरात अखोइना बाबरी मस्जिद असिगी मफम सिदा राम मंदिर साखेना वखन नुंगाइतबा अमसुंग असाउबा पोकपगी मथौ तादेबा सिदि मखोइना मेजॉरिटी येंगागा राम मंदिर की दमकता फैसला ताखिबनेबा तसेंगनमकी अल्लाह की युम असेंग ओइ तारगदी सुखसोइ सोइदनमकी अल्लाह ना फैसला तारकनेबा अदुना मुसलमान ओइबा अखोइगी ईमान से सिगी सिदा अखोइ थाजरगा लेगदबनेबा अल्लाह ताला ना अखोइ पुन्नमकपु मपुंग फाबा ईमान अदो पीना बिबोइसनो